Right ke mlalelo muhle sokasijaqeza ngempela ukuthi ngempela kuhamba kanjani kumi kanjani ngempela ke kuzona ke ezokuthutha Khuli uMadela sihamba kahle bengihamba ke nothishela laphana uSihlanzi insizwe efundisa khona la kaMaphumulo mnganami ngiyathemba ukuthi ke cha alright kakhulu la unenkosazana Madela kaMaphumulo ebisikade sihamba nayo ngiyathemba ukuthi cha nihambe kahle kulona usuku lwezolo njalo nathi ngonikhonzela asuka nini madoda sabona thiphizana Kodwa ngithi nje khona nje Sipi mfethu ngiyazi kwa intokozo mfethu ukuthi ngikhulume nawe ngiqeda ukukhuluma noSisi Makhosi ngazizwa ngijabule ngendlela esimangaliso njengamanje ngikhuluma nawe ngiyazizwa futhi ngijabule ngendlela esimangaliso ngikhumbula nje ngikulalela nami ngingale ngiyumlaleli njengamanje ngala ngikhuluma nawe iguest yami so kuyintokozo enkulu kakhulu mfethu lokho kumina njengoba sibungaza nje usule namhlanje sithi World Radio Day usula namhlanje bengishilo ngena la ngikhuluma noNtombo ngithe yakholakala ukuthi nami munye wabantu abayingxenye yalolu suku andicabanga ukuthi ifeeling mina enginayo wena ke inkulu kakhulu ukuthi uma ngabe nje sikhuluma ngeradio nawe usuba wabanye abantu abazomenywa kuthiwozana sizokhuluma ngeradio unjani umuzwa kuwena Mnganami yabona nje usayibeka leyo ndaba right now kade ngikulalele nje ukhuluma noSisi uMakhosi laphana ngingomunye wabantu nami ngathi ngangenza lolu hlelo eminyakeni edlule ngamfonela naMsisi Makhosi ngakwazi ukukhuluma naye so njengamanje ukuba ngithola ikhodi nami ngesithiwa TP sizofonela wena I was like ayibo lo muntu ubefuna mina ngempela noma mhlawumbe usho umunye umuntu kunezinto ezenzakalayo mfethu empilweni zingakhonakali kodwa nje ngingakusho ukubona konke mfethu kuyathobisa ukuthola ithuba njengaleli that's all nje that is happening right now empilweni yami ngizokubuza nawe TP umbuze ngobuze uSisi Makhosi ukuthi sixoxele ngezikhathi ezinhle kakhulu nje obenazo mhlambe uma ngabe sikhuluma ngeradio ikakhulukazi uma ngabe sikhuluma ngeradio khwezi ngezikhathi ezinhle kakhulu nje obenazo la emsakazweni khwezi Mfethu I think mina into enkulu kakhulu eyenzeka kumina is to see my dream coming true mfethu because emphakathini engikhulele kuona wasozwa thini lapha ko Kingscliff enze umsakazo ikhwezi FM bekuwona umsakazo obukade ulalelwa mfethu kakhulu and kuna nesitolo lapha sase Kingscliff bathi ningabe bezwa ukuthi ngumuntu othanda ukungena emsakazweni ngabatshela ngesinye isikhathi sengisebenza komunye umsakazo awusendwede but bathi TP okuzame phela ekhwezi mfethu ungene ekhwezini and kube khona ugogo wami kwathi ugogo ugwala ngangijwayele ukusebenza kuyena ngimenzela ingadi so ukufezekisa lawo maphupho labo bantu besaphila bagcina bekwazile ukungazi nami entweni ababengifisele yona ukuthi ngingene kuyona so ngingasho ukuthi izona khathi lezo ezaba special kakhulu kumina but okunye okukhulu kakhulu mfethu ukubambisana ekwabakhona phakathi kwami nomphakathi wangasekhaya mfethu inhlonipho engayithola ngokusebenza nje kwikhwezi FM mfethu even namanje isangisebenzela but ke okukhulu kakhulu mfethu ikhathi engikhumbulayo emsakazweni ikhwezi FM njengamanje nginesitifiketi mfethu engasoze ngaphucwa umuntu engasithola through iradio khwezi ngafunda kwa BBC so ngithi ngabe ngisibuka mfethu BBC it's a worldwide radio station but I was one of those people abanenhlanhla yokuthola itraining andabona but through iradio khwezi mfowethu ngiyazi ukuthi mangabe ubheke emuva uyabona ukuthi uNkulunkulu kude la akuthathe khona mfowethu nawe njengamanje sobala nabanye abantu ekuthiwa bayingqalabutho nje zomsakazo kodwa ke sisakhuluma ngawo mfowethu umsakazo ayike ngicabanga ukuthi ayike into engenawo ama challenges akhona ama challenges abe mhlambe noma ungangasitshela ngama challenges obenawo at radio khwezi kodwa nje kwi radio as a whole ama challenges nje abe khona bekhona wadlula kanjani kuona mhlambe nje ukugqugquzela nomuntu okemsakazweni njengamanje okanye nje kwenye imedia platform akuyona bengabe edlula kuma challenges kuyadluleka akhona hamba kanjani Nganami ngeke sizifihle lelo qiniso lelo ama challenges akhona but I think i-challenge enkulu mfethu ngokuba umuntu waseredweni enkulu kakhulu nawo wonke ukuthi abanye abantu sometimes bayebekubuke ngelinye iso beyitshela ukuthi usumuntu oshintshile compared to lo muntu obukade uyena beside iradio else ba expect kuwena izinto ezinkulu kanti nawe usukufa umuntu nje ofana nabo bonke abantu
I think ipressure enkulu mfethu egcina isithola thina singabasakazi othi umunye sesaba ngisho ukugoduka emakhaya because balindele ukuthi hayi wena umsakazi uzihamba ngemoto enjani kanjani imoto ephambili ngikuzwa kathi dinga umuntu omsakazi mfethu unawuthi kusa umuntu nje ofana nabo bonke abantu bese mfethu I think enye challenge enkulu sike sizwe ngaba abanye abasakazi othi umunye umsakazi useshonile eradweni mfethu or else kunenkinga eyenzekile kuyena iradio mfethu kuthina abasakazi esithandayo nesi-understandayo siyithatha as i-sport siyithatha as i-hobby so I think enye challenge enkulu kubantu abasafufusa ukuthi number 1 bafuna udumo number 2 befune kakhulu imali so I think yona nto leyo abantu abaningi ebabulela kakhulu when it comes to ithuba lokungena eradweni iradio nje it's all about ukuthi uyithande kube i-hobby into ehamba nje oyithandayo kuwena so umuntu nje akayilindele leyo challenge and yomlimaza kakhulu uma ngasayivumele imbuso enhlizweni yakhe kunomuntu omusha TP okhona olalele njengamanje okendaweni zasemakhaya le kude emakhaya lapho khona becabanga ukuthi mengabe esendaweni zasemakhaya akukho kuhle ongakwazi ukuthi kuphume khona kodwa ekujuleni kwenhliziyo yakhe unesifiso sokuthi abe umsakazi ngicela ukhulume naye mfowethu kumuntu omusha olapha ekhaya kwenzekile kuthina TP wakamsomi ngangakabi ngisho nawo TP Msomi ngangisa umfana kagogo nginezidlaliso eziningi ngangikade nginazo but njengamanje sengaziwa nje eindaweni eziningi ezahlukahlukene ngangisikema ngibatshela abanye bengakhola mfethu so nakuyena umuntu lapha ekhaya kuzokwenzeka lokho so njengamtshela kona mfethu nayi noma isiphi isifiso nephupho umuntu akanalo lingakwazi ukufezeka but more especially when it comes to iradio into enkulu kakhulu kumina umyalezo engawuthola before ngingene kwi-radio ngatshela ukuthi into ofisa kuba yiyona zi-associate nabantu abakuyona so ukhiye njengamanje umuntu angawenza follow iradio understand iradio ukuthi kwenzakalani obani abakhona obani abaphumayo obani abangenayo bangena kanjani baphuma kanjani before nje uzuthi njengamanje sengithatha istep sokuthi ngiyangena kwi-radio just have the full understanding kuyavakashela emsakazweni uyobuka uyokhonza uyogain experience njalo njalo iwona khiye njengamanje loyo umuntu azomsiza ungaze ufuna ukungena kwi-radio but wena njalo sikuthola nabafana abadlala ibhola wazi yonke into ebholeni angisho ukuthi ungabi ne-information ngebhola but have the more information as much as you can and-ke okokugcina mfethu akekho umuntu oyokufaka kwi-radio when it is your time indawo uyongena khona kwi-radio forget about that akekho umuntu ongakwazi ukumkhokhela afake kwi-radio ayikugwaza I don't know mfethu angaze ngabeka kanjani ngiyakuzwa mfethu isikhathi sakho umuntu sokuthi angene isona kuphela simfaka futhi kwi-radio Wow, hey waphendulisa okwendoda TP ayinhle ngempela ke indlela okhuluma ngawo la angisho ukuthi ayona indoda kodwa waphendulisa amazwi akho aqinile madala Yabo bethu angeke ngize ngikubuze ukuthi wayekelana iradio ngeke ngize ngikubuze ukuthi washayelana iradio kodwa ke mhlambe makuthiwa sixoxa ukuthi ubusy ngani njengamanje nangokuthi singakubona na ngelinye ilanga ke kuthiwa uyabuya mhlambe noma kuthiwa ke sakhuluma ke ngekhwezi ke to any radio station siyazi ukuthi ama radio akhona maningi kodwa ke singakubona na ubuya kwenye radio nakhona lemsakazo radio quiz ngiyacabanga ukuthi futhi abalaleli bangathokoza mangase baphinde futhi bezwe iphimbo lakho kuthiwa nangu TP useyingxenye futhi yomsakazo so yeah usakubona mhlambe ngelinye ilanga but I think baningi kakhulu abantu abalaleli njengamanje lolu hlelo lakho ngizozama ukuthi ngibe mfishane ngicela ukuphendula mfethu lo mbuzo lo because kwezinye indawo mfethu ngaye ngathi ngihamba ngathola abantu benesithombe esinye sokuthi uTP Msomi mhlambe washiyelani kwi-radio quiz okanye ukuphuma nje kwi-radio mfethu into yangishaya mina I almost have had i-depression mfethu because nganginokucabanga ukuthi okay ngumsakazi ngikwi-radio but besides i-radio what can happen in my life ingathiwa ngiyaphuma kwi-radio so iyona nto leyo engahlala phansi ngayicabanga ukuthi no I have to be creative I have to come up with ezinye izinto ezingama-skills okanye ezinye izinto engingayifundela because i-radio ehlokohloko mfethu iyakuvumela ukuthi noma kuthiwa yini oyenzayo
you can still do i-radio. Ngaba ifonisa wenza i-radio ube ummeli, you can still do i-radio. So mina before I had an understanding ukuthi no, if I do radio I can only do i-radio. So yona nto ke leyo sethi yangena ngathi isinqumo sokuthi no, ngicela ukuhlehla kancane i-radio and just focus kwezinye izinto nje, just ukuzifundisa nje ukuze in case mangathiwa i-voice angisenayo but I still have to survive. So njengamanje mfethu ngumuntu ogxile kwezinto ezithinta ke i-marketing mfethu, I got i-company engiyisebenzelayo ebizwa ngokuthi it's a cosmic beauty. Ngibenzela i-field marketing, ngibe i-brand ambassador yakhona, but I also do eceleni mfethu I got i-business iPrison Media elenza izinto ze-design and branding. I got i-company TT the promoters eyenzela abantu umsebenzi wokupromota. I also do i-radio there and there part time as a contributor kwamanye ama-radio awu-2 aseThekwini, but iqiniso akubona ukwenza i-radio lokho. I'm just a contributor and mfethu I'll be honest with you, one day I'll be back on radio, but into enginayisho ukuthi I'll be full time kwi-radio or part-time. I'll be full-time or part-time, but ngisanaso isifiso nothando. I-radio hlezi senhlizweni yami, ayikho into ehamba phambili kune-radio empilweni yami. I can do ezinye izinto, but i-radio will always be in the deepest of my heart. TP mfethu siyabonga kakhulu isikhathi sakhe sihle kakhulu sibe nasemsakazweni. Bengisafisa ukuthi sikhulume kodwa uNtomba usengibuka ngelihlo la serious neindaba. Kodwa ke mhlambe ku 20 seconds enkundleni zokuxhumana abantu bakuthola kanjani mfethu? Ubutwami inkundleni zokuxhumana ngikhona as uthandazani TP Msomi ko Instagram, ko TikTok, ko Twitter njalo, but I know ukuthi abanye abalaleli basana inamba yami. I'm sure nje ama message azongena after this interview, but mfethu ngiyabonga kakhulu hlokohloko emsakazweni khwezi abaphathi nakuwena umsakazo wami ukuthi nisiphe ithuba enjengaleli. Sithi happy radio day kubona bonke abantu nakunina lapha emsakazweni. Happy radio day TP, siyabonga kakhulu benosuku oluhle mfethu. Thank you, friend. Thank you.